May ragdagan niyang dinalan 1,000 pesos o megi ng 400,000 pesos ing dating 300,000 pesos sa subsidy ng barangay ang Macyabe kay Giant Lantern Festival 2023. May dakay na lakarang lantern makers na ng Barangay Bulaon, Calulot del Pilar, Dolores, San Jose, San Juan, San Nicolas, Santa Lucia, Santo Niño at Talabastagan, deng first tranche na ng subsidy ami kay alagang 220,000 pesos. May rapat ing distribution kin Tiburcio Hilario Conference Room, Heroes Hall, Ciudad de San Fernando, Anyang Martis, October 24. Balo ko po ining gawan tamong activity niya ni importante pablasang insakyan, mga laing gasolina, manday. So, itang kayaduanan, miras ken GLF Execom, yung tawling meeting, dininaning pakibat ng GLF Execom at makanyan mo rin ng Giant Lantern Festival Foundation para kita increase na yung subsidy ng lanterns, participating barangays, from 300,000 pesos to 400,000 pesos. Iba't yaking city government ing 350,000 pesos, kabang manibat naman kay Giant Lantern Festival Foundation Incorporated ing 20,000 pesos. Manikwa no mga 1,300 bulbs worth 30,000 pesos ding balang lantern makers iba't king kumpanyang Firefly. Sobrang dago na pong bagay kaya kami kasi po, lalo na po ngayon may ngatas ng paypanyalwan. Bukod king mas mita siya ing subsidy para kareng parol, may ka pa magbayo mo naman kareng guidelines. Anyala ko siya kanong masanting ing Giant Lantern Festival nyening banua. Pasalamat kayo pagkatang binyata ng bayang guidelines na itapon number of bulbs, ito na po din na maximum limit. So kami na pong bala kung pilang po yung bulbs ilagay may kayong parol ni. So kaya po bala mo malimitahan kayong buriming pong ipalto kayong parol ni. Basta itangan po, apal to may nangan po yung buriming palto, tapos pwede na rin pong gumamit LED bulbs, pag tang buriming pong gamitan, pwede na rin po. So tapong gimmick talagang buriming palto, apal to may okay naman po, wala na pong bawal ka rin, pwede na rin LED, pwede na bubuklad na rin. Mas masanting yung lunto yung parang Kabang lalapit ing biggest Christmas event apanayan da emure ang Kapampangan, no nebis tamang deng turista manibat kay miyaya liwang parte ning yatu, balaos naman kano yung pamagsadyara ng mga wang parol. Ito po, ngayon po talagang kaya na po yung preparation. Ito talagang masiksik na po kasi po, balta lang po na yung Giant Lantern na yan po talaga masagaling obra. Kailangan po talaga makabang preparation. Tapos November na po next week. So talagang pagsadyan minaya po talaga yung parol meet, sama sa minaya ngayon po itang play na po, datang solo na. Tapos kaya minaya rin po ay datang rotors na talaga pong sama-sama para po ita po, yung panalayan ko na ako kaya po ultimate champion. Mag-umpisa ngayon prepare minaya kanya ni kaya kami gaya yung mga bulbs la para sa. Kaya rin na yung bulbs, happy ng framing. Marapat yaking December 16, yung Giant Lantern Competition, kyung Robinson Star Mills Pampanga, dapat miro si ang gana kyung January 1, 2024 in duration na ning festival. Para ka rin makapunta king venue, may palagaya naman ini live king CLTV 36 at kareng kaya katamong social media platforms. Ako, ing kaya kayong talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin.